كوفيد 19 يوث نتلي ثيقوا عرناطاس إزمار كيجي غاديقلو المضرة نتنفسيث كل يوم كل عام ذا مكي قتاشي ثذيان تاقي نبغى أكيجي غادي ناوي الهضرة أفين دي شد نكيجي أفين من قار تزمرت نتنفسيت ناغ لا سونتي مونتال أفياجي وزناغتي نوفقا يوث نت بسيكولوج تسميس سامية مختول أسيني غازول فلام أزول جديقا alors كيني سامية مختول مدام مقرادي سيغ بون 10 سنين قال دي كندا خدمة بسيكولوج en pratique privée لوكو ذا الدولة اللي خدمة ديال الجزائر خدمة en France داكي متطلق مع les équivalences bien sûr avec mon doctorat ce qui me permet de pratiquer ma profession de psychologue. سامية زمرضة كي غادا خديني ذا شو إكزمار دياوياك ونعزولاكي ناغ لا كارونتيناكي في نفسيت بنادم. Alors دي زوارا لا بانديمي كي فعلا دوزت مرة يا فيروس فعلا تسمسات صافي دغفل يكشوفن لومانيتي عندما لان إلا كنظر باللي لا بانديمي كي الكورونا فيروس يبويا تسوقدين يعني انت on a peur une certaine peur كي لا بور كي تلاقى تنشو إلا كنحسيس خاطر سي tout à fait normal quand on connaît pas quelque chose شغل ذا دور نسينو نوالا ونزعم كي كاع بارين تقاني سيانتيفيك دابا عواش كنقاس قبيلين وتنتوالا راه حال ما استوين يزمر تقدينا كي غتسكر ثلاثه الشغال من القرص en français soit le stress l'anxiété ناغ لا ديبريم الا قرزان مدن باللي سي دي رياكسيون tout à fait normal لان العباد مخلفين لان هو قاعد يزمر اني ستريسيكيا تقابل تستصع سون شراح سوق الصار ودي سبلعض ويتمنى راوا سي دي توت افي دي رياكسيون نورمال لان هو قاعد يوزانا كي نشطوح قرناس لو ديني يعني هو يقول لك قبلن وثيرنا لا لوغفل هكا لان هو قاعد سمحتي لان هو قاعد كي كان دي ميديفان يطف ديك السن وغفل يطف ديك السن لونكسيتي الوغ فاش حتى قلتي ثلاثه تقدري تاعنا تمثال سواطاس نكون يا سوكاري خدمه ديال لا سونتي مونتال وكاري ينتبع سواطاس خاطر ساعه une prédisposition on appelle ça les personnes les personnalités anxieuses ما يلي تواش تلايون يا هكا ديجا دو ناتور بلا لا بانديمي لان ديجا العباد كي سون انكسيو إلا قصاني مدانا باللي أتحذر مليحة في صحة سنة خاطر زمرنا تظن تظن l'anxiété ولا الود نزرع باللي l'anxiété ça se contamine attention quand on a un parent anxieux il risque de développer l'anxiété au sein de sa famille donc بركد تجيب لها الولها نمدن باللي تنفسيت النقد لا وانا تتحذر خاطر لا بانديمي كيستنى لي مون ديكلونشور ماشي الميدي بودور فلاكي غير نبدا نتقلق ما الا العبد يساق قلق قدام ليست هو كي الهلاكه كي زعما يكمل ثنيض بلي كان شتاكيك ويزمر ميم تنصنطض يتواجلت الناغي وراونا فغي غا كي قد ناوي طاس تدويلين اما اذا اما ذلي بسيكولوج ويا ضهات فاش تغير كليا ما نسقي فغير تدول تاقي غتسيلي اد نزل ولهنا فرشي مشطاح دونك فرشي مشطاح يقوكاذن ثالي تاقي لا بانديميا كي مونتر بليك لا بور امكن نزمر كومون لي راسيوري امكن نزمر سنك سكا الخوفنا امكن نعاون صح ربنا إلا قات il faut vraiment prendre en considération ce problème de la pandémie en lien avec la psychologie de l'enfant en général parce que la كنزر باللي غردان حبسنا القرايه في الاول يعني subitement il y a un arrêt des cours داكي دي كندا دي كيبيك لا سيمين دو ريلاش ومن بعد غنشطوا من بعد الناس اللي تسترا بدات كان كيستنى 3 سيمانات من بعد
l'information donc يقولن كنوراو سقساين اي غرانو اي غرا شوت الكورونا يجي اي غنصو حال كل مدين طاب يدايون المامون ندايد مرضي غيناس ميس ماما مزما مع كلام مزما حنشغل غورم دونك فريمون يكشم ولا نسن يكشم ديال المخ نسن وفلاكي الوغ بريفمون زرا نسعى تصن الوقت بالك تقولي نظن اون بو ابوردي لو ستريس شي لي زونفون مي دابور يلقى نزرا باللي ما الا يحس لوفان باللي يتقلق سي تو افي نورمال كدنا ديجا يمقران نتقلقن لي زادولت يسون ستريسي انكسيو الوغ لا يمشطح دونك ودن قاد مدن سميت ديمقانيك سنتظني مشطح مي تقولي تيدي انا كاع هضران توالين لي ميديا توالين لي ريزو سوسيو ماشي دايني فرن دي بيرسوناليتي لوتوريتي بوبليك دون دو لانفورماسيون او كوتيديان دونك نقول لي على كيت سي مولاني الا نعاون راونا امي زواره بور لونفون الا قاش نتفهم دونك يفو اكسبليكي شو المعنى الكورونا فيروس ونروحوا يا راه غادي نخدم دي تيرم بيولوجيك نا سيونتيفيك نروح كان ستين العقل كان نزمرس اي غار غيغار الى قرا الى قنسد فاسننا اي غار يحبس داكول باش غتفهم هذا اللوفان ما كدني ونصروحوا يا راه الوين مقرن سين كان هضور خفيفا نزمر نفك الميتافور ايكو دي غوردان هضرات ستينا موسور avec les enfants il faut utiliser les métaphores les analogies ديال المثال ستينا اللوفان الكورونا فيروس كي غتنحسب مزون الطوموبيلات هكا ما دينا مثلا الطوموبيلين كتجهد الفيروس اللي تزمر الدواء داخل التباليس داخل الطوموبيل يعني تفيقي ضرا ميم با تبط الفيروس اللي داخل الطوموبيل الوغ كو داخل التباليس اللي داخل لا مال زمرت نهار الطوموبيل نينك ولا شكون يظن بالك تبط ديك الفيروس مي لا الطوموبيل نينك كنت تقديم سنا ساعه لا روينا خبط شحال تيكال ميكانيسيان غدا شو صافي ما تبط ديك الفيروس وديفان صافي دير ماشي دايره ريفرن وما تنهرض البريد ما تحاز الطوموبيل نظام دونك خطر ولاش تباليست ولاش الكفر نيفر فيروس ايمي تقدم تحوز شي طيح طوموبيل صافي يسهل هذا يروحوا فيروس الطوموبيل نظام كياخد ان اكزومبل دو فواتور باسكو لي زوفو حملين طوموبيلات حملين لي جوي هكا دونك الوقت امكان نسقرب لما غولي اللوفن روين اتيعنان لا سيناس ندير المثال بين طقس الطوموبيلات تقريبا الحركه اللي الحال يزمر هذا في الطاسي من 16 طوموبيلات حنا رو كراج وما راح نطارو كراج لي ميكانيسيون زبرنا تخدم لنا طاس طوموبيلات دونك دفني ما نسلم بدانو الحنارس طوموبيل دونك سي دير ان بتي بو كو ليزولمون كل واحد يجمع طوموبيل داخلو كراج فريد يدخلوا حاشا تيدي نطارن راه يخدموا ميكانيسيان دونك لي زوبيتو سي لي ميكانيسيان لي زونفون سي plus facile, c'est moins inquiétant. خلعنا راه مش كنهضروا كراج بصح ما نهضر لوبيتال ادخل على بليس دونك نكون ديك ان نربي اللوفان على بريفونسيون لو كود ليزولمون شي المعناس والكونفينمون تنسبعت شي طوح حد نقار كان نقيم كخا من نلعب نخدم لي جوي نخدم هيا ونشلي على الكورونا فيروس كي الطوموبيلات دايا هادي خلو فريد وفراد تلاقي وصلنا كيت الحاجه il faut rassurer et relativiser. Pour comment rassurer l'enfant, il a مش كاسنيني باللي تقعد قال كي تشوف تحدي هذيك دارا وتما كنت سعره بابا كنت سعره ماما كنت سعره دونك دون لا فامي يا بيرسون وقيلا خواليك هنساولو دينار وسعينار الفلاني سعره l'entourage le plus proche ça permet de rassurer l'enfant mais comment relativiser et ben c'est en pensant aux personnes vulnérables بصح حسنا بصح مقل بابا كنت ساعه ماما كنت ساعه كنت ساعه نقول ساعه بصح نخمم جوستومون جدي كثاني ساعه السكر نغ لا طونسيون نغ يعي كثان تهلك نغدا شو الا نخمم في لاسن صافي مون في غارس يد نتوارا ومثيد نبويرا اسمري يعدي واضو ياكن زمان نروح نزور يعي كنروح نزور جدي كنروح نزور خالي كنسيت دونك بونسي اوسي aux personnes qu'on aime et qui sont vulnérables donc l'enfant a des arbres الكورونا ياكي
لن وقادي سي زمرن مي لن وقادو سي زمرنا راه دونك يوث الحاجه كان جدي كاع تعرف قال لوفان اون جينيرال اون دهور دو كورونا ايني نفكا غير لوفان ماشي ثورة كانت ياوي وكي غادي يجمع سماري مغور دونك سا ديفلوب سا بيرسوناليتي دي سيتوياسيون دو كريز سي دي اكسبيريونس il faut pas prendre ça باللي كيف الدنيا ضايله خاطر ما الا نخلع نكونيا on fragilise nos enfants parce que الشده غتعدى تعدي ميراد ربي مي ما الا نطفيت بالشد لو جابيل نسيري نحرسو كيما خسرت دي فاس خمايه ستوفغ العقل سي سور كو اون اكسبوز نوز انفون à des troubles psychologiques pour l'avenir donc il faut relativiser وريتفغر العقل نخدم ينمو نزمر الحاجه نظن دونك لا ميتافور نتفكر sur les autos c'est pour imager ما كدني غادي نفكر دي ريبريزونطاسيون يقول في اللوفان ديال اللاعبين au quotidien في السنات redonner le sentiment de contrôle c'est-à-dire مارسنيني اللوفان باغ اكزومبل نهضر نقار شنو زمرة نخدم دونك ما كدنيا دي مثال مثلا les enfants هنا دخان mais ça ne veut pas dire خدمنا لهم petite marche des varas ça ne veut pas dire صحونا على البالكون ça ne veut pas dire لعبنا ديال الجاردان دونك نحفظ باللي ملي تكشف ساخام سير دي فاسنيك وكيسير دار فاسنيك ستوفغا العقل في الوقت كتصاودو كيضو دانيني كتصاود اي قيلها يا سنمر ما يفعل الكورونا فيروس الا كنكمل العوايد كي خاطر غنفع انت درت لنا غير تزمرت لنا دونك ça veut dire les choses qui نخدم les instructions sanitaires ما نستحفظاش نتدي وراونا اسنفك الولها باللي نزمر نقرا الطناقيه نزمر نقرا كفوسنا غير قلا ماشي الطناقيه ماشي دي غلاله فلانا المغلفه نزمر نقرا ما ينام كل يوم دينا يخدم ما ينام يزمر لا الحاجه يبغي غادر نور كاردي كي تغاوسي وانت مش صح وكل تعطي الغرام مازال تزوالي ديالين اللي تدو ان شاء الله ما تبغى ما نسقطش كذا نظر c'est sûr que c'est des choses positives hein, pour apprendre à nos enfants comment gérer la situation وكتب الصورة باش كنا ندير تقولي ساكنين يخلفن في النظام l'enfant peut développer des réactions émotionnelles tellement يتقلق ولا شي مدوله مدوكاليس ولا شخصيسي ولا لي زيدوكاتريس ولا لوطوبيس سكولير باسكو قلق ديال لاني سكولير البروبليم ماشي لي فاكونس نبداو دونك يسعى une routine يسعى une habitude نكون ديجا سي مقران ça nous a pris du temps pour nous adapter خليك نوثني هكا le petit temps ما كيسقال donc c'est tout à fait normal de développer des réactions émotionnelles. Alors, les parents, ils doivent s'attendre à donner plus de l'écoute à leurs enfants. C'est notre rôle de parents, d'adultes, et de suivre le rythme de l'enfant. Parce que l'enfant, il peut poser des questions. Hein. Il faut donner le temps à l'enfant de poser des questions. Moi, je propose une stratégie aux parents. La technologie, l'usage de la technologie à bon escient. Le téléphone, la tablette, l'iPhone. Mais les vidéos sur YouTube, mais là, on peut l'utiliser pour enregistrer les doléances de nos enfants. Donc, pour valoriser ce que peut verbaliser l'enfant, ce que le téléphone dit, vous l'enregistrez. Vous faites des petites capsules de, je ne sais pas moi, de 2 minutes, 3 minutes, tour de rôle, le rôle de journaliste. Premièrement, l'enfant peut se visualiser, comment il s'exprime. Deuxièmement, il peut se considérer comme un acteur principal dans la situation. Et aussi, on peut faire un retour sur la situation émotionnelle. Mais voilà, quoi, des fois, j'imite, entre parenthèses, j'adore imiter les situations, ça nous permet de nous mettre dans le contexte. Donc, à force, l'enfant, il exprime ses émotions, ça lui permet de faire un retour sur soi, un retour sur comment j'améliore ma situation. Donc, ça développe de la maturité, ça développe des stratégies pour la gestion de ses émotions, ça le met en contact, en connexion avec l'instantané du très. Et donc,
une fois qu'il a développé ces petits outils, ليلات يسمعون سازكا يزرع comment il réagit mais المرض نروح نهتني كي راه دفا كي راه يحوس et toujours quand vous parlez des situations aussi anxiogènes à nos enfants l'idéal c'est de laisser un verre d'eau à côté bon le prochain point كم لاغاش ديكا فغير يدينير وكي ثورا تهضر ضد فوقرود نا قشيش نا قشيش اك ديسكنن بليك يوكا ذاك ديسقسايك وين كني يتران رغوليس نا استفقد عم كي تزمر تصفيق عم كي تزمر بليك تزرد يوكا كل سون لي سين سيكين مزجيكا سعدالي خاطر هذه النار اللوفان هذه النار الكردان الوكاد يسرحيل سنه الدرون تخفيفيت الوكاد يسرحها مليح يسيكسبريم با كني الطبيعه نسن يعني كني الطبيعه كنا لا تاولنا كنا لا مغورنيس دونك نكون نمشي نخدم سي والسوره نفسي مولان نروح على الغرسن ونترجيها نروح نغورنا نروح على الغرسن زمران الصيدله ديريكتومون ميك نستنض امشي تحصل الكورونا ياكي توغافو نو نو on peut faire ça soit sur le dessin نغا سنيني يد نغني تاع غشت نغا سنيني نفك ان جو نغا باتا موديلي نغا نفك دي بتي جو دو رول ما يسعى لي جوي غاس نخدم بتي جو يا كان نوالم كان نلعب ما ولا ظلو فان النية il prend plus un rôle. C'est notre, il y a les labs, les marionnettes, les peluches, même quelqu'un physiquement un petit jeu de rôle, mais il y a les manis belliques, يحوزع ينطر يهلك يتوسو il est en train de s'exprimer. S'il prend le rôle du docteur, de l'infirmier, de quelqu'un qui prend un soin, donc là, il est plus actif, il est plus positif dans la situation. Quel que soit un édifiant comme rôle dans le jeu, ça signifie qu'il est dans le contexte. À ce moment-là, les stratégies en général. Donc, pour nous assurer qu'il a compris ou s'il n'a pas compris, on a besoin, il faut lui expliquer. Mais avec des degrés différents. Parce que souvent, ils font de l'évitement des fois. Hein, ils préfèrent ne pas parler pour éviter. Mais c'est mieux d'en parler parce que déjà, qu'il s'exprime, l'évitement, des fois, ce n'est pas une bonne stratégie. Donc, mais pas trop. Hein, c'est pas tous les jours on doit juste s'assurer qu'il est au courant et qu'il sait que l'école donc oui, il y a des enfants qui s'expriment peu, mais ils sont aussi concernés par l'information selon son âge. ثورة نهضر الدافرة شي مشطاح يسهل هات باش كنيا تنداوي ذاك وذا كتلعب يدسان تنداوي ذا تخمضي سنين غسل كويزين عاكي داونا ندي شغل اون جينيرال تدونا كاكيا mais les adolescents c'est un peu plus compliqué تدونا en général يذاك ils s'enferment dans la chambre كي زمرضات تزرد ويقاني لانيا تحوزات انت مسالت oui. Alors, les adolescents, déjà, au le coronavirus, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui trouvent des difficultés pour accéder à leur environnement, à leur univers, surtout les jeunes d'aujourd'hui. Moi, ce que je pourrais conseiller les parents, c'est c'est une conjoncture, c'est une situation exceptionnelle. J'ai eu des parents récemment, justement, qui se plaignent et tout ça. La plupart. La plupart. Moi, ce que je dirais, il faut trouver des façons de faire. Il faut qu'il y ait un compromis. La communication s'est améliorée.
Je pense pas que les jeunes abusent par rapport à ça. Il faut leur donner confiance. C'est sûr, c'est un peu... Mais on n'a pas ces habitudes avant le corona. C'est pas pendant le corona que tu vas amener ton enfant à sortir de sa chambre à Kathoula. Donc, il faut qu'il y ait déjà cette habitude. Euh, Moi, je pourrais implicitement, même les jeunes je peux même donner un conseil à ces jeunes de secondaire 3 jusqu'à secondaire je m'en même à cégep parce que c'est des tranches d'âge, hein, de 3 de 12 ans à 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans, c'est gérable. À partir de 14 ans, qui est l'âge le plus, un petit peu difficile à l'adolescence, je vais jusqu'à 16 ans, un peu spécial. C'est des périodes un peu difficiles. Moi, je dirais de temps en temps, mais il est فقني الغالب ما إلا نرد un secret مولانا وندخل c'est pas grave, c'est pas mon but de faire un petit peu des conflits de famille, au contraire, باش ندير des stratégies. Il faut s'attendre à ce que vos parents vous appellent de temps en temps. Est-ce que vos parents sollicitent une petite aide de temps en temps اللي مازال استوى كاسين راه ياسين نروح لعنيك مديت كانوا هنا وزمر غارة ما تشوف عطي داك تدي مود الناس العالم بعد واحد وغالطي ولا شو غير donc casser un peu le rythme, c'est pour amener le cerveau à se connecter avec l'environnement familial. Je dis, on n'est pas dans la réduction du temps d'Internet, là. C'est pas du tout la priorité. Le plus important, c'est d'amener l'adolescent à se connecter avec nous. OK? Mais il a نروح نوثم كانت نجبد l'adolescent نسيت خامس نروح تخدم نروح تشوف لا بوبان نروح كمديد غنحكو تيموشوها نكذبا بك عقليا نكديمك عقليا بوت نخدم على وقف الكورونا après le corona, on va faire une bonne émission là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais pour la gestion de la crise, il ne faut pas compliquer la gestion des émotions. Donc, ce n'est pas le moment de faire la morale à l'enfant, ce n'est pas le moment de l'internet, la concentration à l'école et tout ça. Mais si on arrive à donner de minimes responsabilités, ce morceau de tarte, exactement, tu lui casses la routine parce que tu l'amènes à se déconnecter de le petit écran. Et je peux vous dire, en général, les jeunes, ils sont intelligents. Ils savent que les parents cherchent de l'attention. L'enfant, il cherche de l'attention, mais pendant l'adolescence, c'est les parents qui vont chercher de l'attention selon les ados. Moi, je travaille beaucoup avec les ados et donc pour justement tisser le lien et renforcer l'alliance avec les ados, je me permets pas, je me permets plus d'ajuster certaines façons de faire avec eux et de leur demander de m'autoriser pour que je parle avec leurs parents parce que je respecte leur secret, la confidentialité. Mais comme j'utilise l'approche systémique, ça veut dire que je prends en charge la famille au lieu de prendre en charge le jeune, l'enfant. Alors, ça m'aide à travailler plus avec les parents comme contributeurs, comme alliés pour le bon traitement de leur enfant. Donc, pour les ados, je peux même directement m'adresser à eux, hein, ceux qui peuvent nous regarder, pour leur dire que c'est très, très important de savoir que c'est une période difficile. Alors, si vous avez l'habitude de consommer beaucoup, de prendre beaucoup de temps devant votre petit écran, vous êtes en train de vous exposer à ce qu'on appelle la dépendance. Il ne faut pas me dire que ah non, je sais comment faire, je suis conscient, je connais ça, tu as l'air des Google et tout ça. Moi, je vais vous dire quelque chose, vous êtes en train de réduire un petit peu vos capacités cognitives, vous êtes en train d'affecter les tâches exécutives, c'est-à-dire ما تبغي راه تزرد شي ديال المعناس ما عرق انت كم كان الصروح ديال ياكل عرق انت كم كان في غرام عرق انت كان ساعه البذور تبغي تروح تخمم une activité sportive physique ومن بعد tu lâches تبغي choisir un programme après tu abandonnes تبغي je ne sais pas moi entreprendre une relation amoureuse pourquoi pas en بعد tu abandonnes
eh ben, c'est parce que tes fonctions exécutives, elles sont affectées. Donc, ماشي le plan mais مش كادو pour passer à l'acte, déjà tu trouves des difficultés. Et pourquoi tu trouves des difficultés? Parce qu'à la base, ça a un problème de déficit d'attention. Ça veut dire que tu concentres plus de l'attention au détriment de ta concentration. C'est pour ça que quand on passe à exécuter des tâches, on a de la misère parce que notre capacité de concentration est affaiblie. Donc, tu ne peux pas. Mais il est dans la télé, si tu laisses un jeune Netflix, il peut passer 10 heures par jour. OK? Il n'y a pas de problème. Il ne suffit pas de le déranger, c'est tout. Le connaissez باللي رحت خمد يوم حمود كاس يفكي il est perturbé, il est nerveux, il se بيرعد يشنف et tout ça. Mais l'exécution des tâches, ça devient compliqué. Et donc, c'est ce qui pourrait développer les études supérieures sur le marché du travail. Il pourrait développer ce genre de problématiques. Et malheureusement, à ce moment-là, quand on est rendu adulte, c'est un peu difficile de rattraper. On n'a pas le choix que de passer par des petites pilules. Et donc, pour éviter de tomber dans, encore une fois, la médication, c'est le moment, mon cher Jeanne, avant d'atteindre la majorité, de prendre conscience que ton cerveau, il a encore cette capacité de se rattraper, d'améliorer ses fonctions. Il suffit juste de le savoir et de prendre conscience que si tu prends soin de toi maintenant, ça fera de toi un bon adulte plus tard. C'est des bons conseils. Personnellement, il y a du تورد زمرة كي على تفكر des astuces أمكان نحارب ياك في نفسيتنا en général كان. Alors, تنفسيتنا إنك فرويد مستوى مطعن يدي ربنا اسمي بدأ الخدمة مثلا بدلا je suis comportementaliste et cognitiviste mais خدمة كنت سنات. Je suis freudienne et en même temps comportementaliste parce qu'on est sur le sol américain. Alors, un adulte est basé sur deux choses. L'amour et le travail. الحمالة نقدر الخدمة وني خدمان تخصيت الحمالة يخش التحديث نفسيتي الناس وني ساعة الحمالة خديمولاش تخصيت نفسيتي الناس اللوفانات تنفسيت نسن ساعة 5 ناقص الحوايج دا شو سنت الماكلة امان غادي يتش غادي يسو غادي يطص غادي يفا دينيني غادي يفا ما كنخدم لي بوزوينس سي امبورطون لي زاكتيفيتي سفنكتيريان جو في فو دير بوركوا اي غادي يطص غادي نعلو تيس 3 تيس 6 غادي يترو اوكي غادي يطص غادي يترو ça veut dire que l'enfant il doit se retrouver dans des situations plaisir et frustration مثلا ما تربي منيس كذا يطول من بعد مي كفايه يطول دايني ارواح مازال تدي ترو هاد السرسدي دو حسني داينا مي خفكاك تشوف بغات مازال تدي ترو دونك تروح في الدرفه تروح تبيب تروح تخدم انا غتخدم سونتيمون دو كولبابيليتي ما الا دي بغات تخدم ما فيهاش تخمم ben ma chère dame il faut accepter que ton enfant puisse exprimer sa frustration c'est comme ça qu'il travaille son attachement et détachement. Mais là, on hyper protège nos enfants, ce n'est pas une bonne solution parce que ce mari moral, il va développer une problématique de dépendance affective. Donc, voilà, مثلا تعقاشينا كيا كوني تنفسيت نخدم مش كاين القراي مش طاح اللوفان تيقات يرن ذا السور يزمرني ماليس هادو غير شوف نلقى الحماله وتلقى غير الحماله ني يقارن لي زاموغو مي الحماله ندوليت الحماله بوني كيقاربن الحماله وين تخدموا الحماله لا ناتور الحماله شغليك l'essentiel تفض ديك الحماله c'est très important pour un adulte العباد اللي كنس الحماله les personnes narcissiques عندها حملني ما ننسن وش لعنا لك وياه donc et d'ailleurs هذا وين سني وعار donc وفن نكونيس في مدان ان الولاه باللي او فن العبد اللي يفوس هذه خدمه ينمو يزمر باش هذه فخدم كاين سيرتو ودي لاندي تمورت لي جون مساكيت دي فينا خدم دونك ودنا قرات تنفسيت نسنت لها ما تنتوالي مساكيت راعن خاص عن الحماله الخدمه ولاش خصا دونك ونساء الخدمات هذه فرحيس الخدمه
وين يسعى الحمالة نقول لي ستي حجر خاطر ما تلا ما تخص ترد العبد يوضا ثلاث حاجة نظام دعني pour l'anxiété c'est très important de revenir pour la santé mentale en général c'est le mal un mal-être humanitaire hein. On a tendance à devenir plus anxieux parce qu'on est exigeant avec nous-mêmes كل شيء لقد يوجد كل شيء لقد نسعو المعانذة السعايا الماتيريال et tout ça مدن تقارن مليح ما نصنعو رويا سعنا بروبليم دو كونفيونس اون سوا العبد هذه اللي كان دنتا هكا ما الا دنتا اللي يقيم دنتا الهاون يتوني عن شي طيمانيس الهاون ياميليور يتقرز عن شي طيمانيس مي على حسابي كان خاطر تلقى تصرف كاع في كي وراونا دينا une petite parenthèse je reçois des enfants qui ont des problématiques justement de comportement par rapport à ça et de TDAH de toutes sortes oppositionnelles et tout ça et quand je pose la question aux parents Seigneur est-ce que Mickey tu vas lire la tablette par exemple زعما غاستك ça يعني تلقي تسلاتي قراص يعني غاستي بون صافي يرستا مزوره تغدا تايوط يرستي سنه تغدا تسلاتي اي شو كي راه الناس داغ تسلاتها الا قد تجوز كنا دي زار باللي لا طابلتي كي ماشي دي فيريتي دو نوفا دي فيريتي دو نور دونك العتف فلاس شو تقارن كرا لي بارا يقارن وتزمير دار الجيل تورا غتجوز بلا شوالاكي اما راه يروح على البارك يهضر وراش مكرسني يجوف Donc, il y a de la comparaison. Il y a de corona parce que ça détruit malheureusement le développement psychologique chez les enfants. Donc, وقبلنا نوله نفسيت وراونا الا نكونيسي مقارنه نحذر في تصرف كانسون ونحذر مالنا دونك يشبه ربي كان لي بارون سون كنطم الزخت مليح il est besoin paraونسن وقبل ما تخمن je ne le culpabilise pas mais je leur dis faites attention. Les petits enfants manipulateurs, ça vaut la peine de les éduquer. وليش العيب وين يربن ميس العيب ما يلا يخصص الطرف كاع. Et donc après ما تسوالي راه شو يخدم الجار كنا تسوالي ديال البارك شو درنا لي زونفون صافي سي ترو تار ابري وعارف باش تقارنوا انا تسوالي ملي جانا في داخل خمس سوا شحال et en plus le contrôle parental تورا ولا شي تيشبه ضرب فيها سي جيمي ولا شغلي حنا نبدا جيكا c'est quoi les essayer de voler في قردانو كده مزيان mais en général ce que je peux vous conseiller c'est de rester positif de se connecter à l'ouين تسعة وتولي ترى إنه تسعة مرة ok parce que c'est très important l'anxiété c'est la peur d'un danger irréel d'accord mais l'anxiété تنرنا تروحوا même الجسم بنادم elle va chercher des stratégies au détriment de la santé de l'humain, c'est-à-dire les palpitations, les transpirations, les sensations de mourir, les sensations d'être asphyxié, les mains moites, c'est des symptômes physiologiques. Quand le médecin organise système dîner ou le chouchoussat, on a un bilan ou le chouchoussat, même quelqu'un qui est toulé ou qui est beaucoup de rademsar, tout ça, eh ben calme-toi, tu es en train de faire des attaques de panique. بصح امشي كي كيني ولا تاكي نسيد نروح ولاش نسيد نروح باسكو ديال المخي كيتلا مي لا نولي لونطوراج وفهمنا راه وليش كان الشاله دينا هو كي يسال معنا مش كي تصير l'anxiété et que l'encourage n'arrive pas à te comprendre l'entourage pardon n'arrive pas à te comprendre وديك ديزين وفهمنا راه qu'est-ce que ça donne une virée vers la dépression. Ça veut dire que tu vas développer un sentiment d'être abandonné, d'être rejeté et d'être mal compris. Et donc, l'anxiété est de la dépression. Mais, il a dit entre deux mots, choisir le moindre. Donc, on a la dépression et l'anxiété, on dit soyez anxieux plus que déprimé. Donc, mais l'anxiété, la catalyse plus positive. L'anxiété, je ne serai pas devant vous pour vous donner cette émission. Donc, il nous faut une petite anxiété, mais avec une petite dose, juste pour être bénéfique pour soi et pour les autres. ساليغ تدولتاكي فغي غاد نولهنا وسنقيا نرد الولهنا غير لي زيتوديون ايترونجي قلان بي كندا اسمي كرا لي زاسوسياسيون كرا العباد بغانا نعاونن نتعاونن الماكله ناقص التدريم تاكي باش نرفدني مالنا معنا كميني بغي غادا خدينيض امي كي نزمالات نعاون
كي دو كوتي بسيكولوجيك خطر ويسروح الخدمات ويسعى سوردي ويقدر ذي سروح تنزل خفيس أمشي كي زمرة ضغطين كي كان الحاجة باش تنعاون. Alors, effectivement, les étudiants, c'est une autre réalité. لا نوقدوا على كل حال يعاونا وقاعدين رحنا لهورايا باغي غادي نير باللي ثم زواروس تغي مثال وحدون هكا في السنات سي فري لي regroupements sont interdits كيما اللي لينا كينيا ولا قرا مدنو لكم مره مي لي ريزو سوسيو قيمه شد الثروس في السنات او فن كنا كان من لا يقدم لي لانداكيا on va essayer de créer un bottin de ressources. Moi je me suis portée volontaire avec certaines associations pour leur fournir un bottin que je vais chercher dans mon expérience, dans ma pratique dans le public, d'avoir un maximum d'informations. On titre quand même giga pour le partager sur votre page. Ça pourrait les aider. Aïra, parce que il y a des moyens dans Adnaouiled et puis psychologiquement ça nous rassure. باللي قلنا لا وحدنا صح الغربة يجد حزة مليح. Le système universitaire حزة مليح ما كان فرنسا ما كان كندا les études ça coûte cher. تحوش نشطوح بالك مساكين صرفنتن ما ولا نسن بالك هو عنا. Bon bref. Alors le gars دينير باللي pour gérer un peu les émotions, l'idéal c'est de s'accrocher au réseau pour ne pas s'isoler parce que l'isolement, c'est la dépression et puis l'anxiété, c'est la peur. Donc ils vivent la peur un peu plus intense que la nôtre, hein, parce que nous connaissons donc des références, ça leur permet de bouger individuellement. الانفورماسيون اللي عندك ميوسنن يشبه ربي ما تخفف تاعكم في اللسان اليوث الحاجه اللي عند زمرنا تخدمن سي جوستومون يارسن ils peuvent développer des idées خاطر même قبل الكورونا ils ont vécu des situations un peu difficiles. Moi comme j'ai dit je connais pas mal de situations qui m'ont rapporté et je salue aussi leur débrouillardise. C'est des jeunes qui sont conscients, qui sont bien élevés au dessus de la bonne, mais ça vous n'est pas dans ils font de irrevélables. Donc ils vont faire abstraction que c'est des étudiants. Même les jeunes, c'est des étudiants, ils vivent la même situation. Nous tenir حزة شطح تمثلت financière les moyens. Même si psychologiquement on peut les aider, mais on fait aussi matériellement. Donc il faut qu'on soit solidaire. On va leur faire savoir que vous n'êtes pas seul, vous appartenez à une communauté. Bien sûr, donc on va travailler plus sur le référencement. Il faut les référencer vers des organismes. Ils ne seront pas rejetés, au contraire. Ça travaille au niveau des communautés, au niveau des villes. Ça dépend de l'étudiant, il réside où, à l'île de Montréal, dans les régions, je ne sais pas, je ne connais pas vraiment. Mais je pense qu'ils sont plus concentrés à Montréal. Hein, et je pense qu'il y a Trois-Rivières, mais je n'ai pas les statistiques, je ne peux pas m'avancer. Mais comme soutien psychologique, moi je dirais beaucoup plus soutien psychosocial. Parce que même au niveau du CLSN d'Akhdema, on intervient auprès des personnes vulnérables, aux personnes qui n'ont pas de travail, qui n'ont pas de ressources financières. On fait plus de l'intervention psychosociale face à la crise, parce que psychologique et sociale. Okay? Donc l'individu, il est en train de s'accrocher à sa société. Il ne doit pas rester seul. Arrête de rester chez vous, mais pas seul. Donc il faut rester en contact à travers les réseaux sociaux pour passer à travers de la situation aiguë. Professionnels de la santé, les professionnels de la santé en ce moment, vous êtes très sollicités. Donc il plus de temps si الوقت ني ونشتكي هذا النغال كيجي في ذوي الانتياض مدينة ثاني مرتين يسلمك الجي. De toute façon, effectivement,
on est stressé plus que d'habitude, même si on essaie de faire nos heures. Mais à Masséguid El Had, j'ai déjà fait quelques séances téléthérapie, Mazalia, Snaf, Guéraguia. Et pourtant, c'est dimanche. Demain aussi, je continue à travailler. Pratiquement, on est rendu à 7 sur 7 parce qu'on n'a pas le droit de fermer nos portes tant qu'on est en bonne santé. Et puis, on doit apporter secours aux personnes. On est sollicité aussi par le gouvernement dans le cadre de la clinique et Covid-19. Donc, on essaye de répondre aux besoins des gens. Mais pour ceux qui sont en bonne santé, je vous conseille de la préserver. حذر كيما نون حذر التنفسي تنون نكونيس القبائل زعما غادي نغيوز الحاجه ونسعى انت مشهوت لا وانا تدي سوفا ونسعى نقنوز لا وانا تدي سوفا نسعى الشغل لا وانا تخدم ونسعى البرنامج تيحكوا وني فغا لا وانا تيحكوا وني دي فغانا دي سوفا يحوس لا وانا تدي سوفا فقولي تتعدي. C'est une expérience. ذولا قرا نفاضقس شداوت زولا كتقارن جاو لهنا ما تساعد راه قاسنا اجيكا مدينا غاعطيك الصحه ولا التمينيه انا تحضري ماني تسلم غا في القبائل مره المزيغ مره لي زالجيريان جينيرال اوسي مولاني ولا فامي مقراني لا فامي مختول وكذ ودي يتبعان او دينا تنمير تنمية تاسة سامية إيه كي كان ولادنا كدا وضغرت قراد نتدول تاكيا تنمية نوان قيمة